Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena oqala ukungena kuleli khasi, sicela wenze okulungile. Cofa button usubscribe khona uzohlale indaba uyithola njengoba zinjalo. iMKP Youth League isithe angeke kwenzeke lokhu okwenzeke eMzumbe ukuthi amakhansela akade ekwa-ANC aphinde futhi azocontesta by elections ngala kwi-MK. Bathi nje eThekwini ngeke kwenzeke lokho, kodwa-ke awuyizwele wena bekhuluma. So as soldiers we're very disciplined maqabane icommando sayithatha ngicela ukuhlala kwethu eprovince iKwaZulu-Natal owala eThekwini futhi naye owala eSouth akasithi nje kancane mase sibusele back iMatapota mandla awethu mandla awethu viva mkhonto wesizwe viva jela mkhonto wesizwe jikijela viva youth league viva viva women's league viva mandla awethu mayibuye iAfrika mayibuye. Comrades, revolutionary greetings to you all. Omiphambi kwenu abangangazi uMichelle Whittle isihlalo weprovince la KZN. Ningixolele bandle ngayiqoqa bandirigala kukhona la bengiphuthuma khona kwase kuthiwa sinehlelo olingala nangasingasondela ngala. Maqabane ngifuna ukuni-emphasize kakhulu ngicela ukuthi sibumbane kulesikhathi samanje. Sibi kakhulu siyazi ukuthi njengoba sekwenzeke njena ngoba sikhona esibabonile abantu beqhamalazela sebephumile ngicela ukuthi lokho kunganinyakazisi. As soldiers, I need you to stand your ground. I need you to be united ngoba kuthiwa unity is strength, division is weakness. Ningavuma abantu baniqhakazise baninyakazise baniquestion ukuthi nibe nomgogodlo nibe firm. Siyazi ukuthi we have one commander ubaba and siyohlezi silidwa ubaba umuntu president wethu esomthula as our president. Ngiyacela ukuthi kungabi khona umuntu ozoqhamuka kunina athi yena uthola i-directive from someone thina sizohlezi silandela ubaba ngaso sonke isikhathi. Amandla wethu mhlawumbe maqabane to emphasize into eshiwo uhlalo la ukuthi comrade la emkhontweni kuhamba ngendlela kaMsholozi hayi ngiyabanye ngoba uyena wathuza ngala seza ngala. So uMsholozi usinike ama-interim structures la eMlazi sinobuholi bezone part 4 Phungula coordinator la ngusiyana la 79 nangu ubuholi ikholoba ne youth league la eBCT ekhona la 79 nayo ufuneka abantu abasha bezwe nayo kwi-region sikhona nathi kwi-province bakhona kunjalo nje comrade khona ama-structures ahamba ngesequence yakhona i-hierarchy ngolimo layo ipolitiki. So maqabane uMsholozi ukhulumile ngesonto ukuthi yena uyalwa phezulu enkantolo njengoba elwa yena ke ethi he's fighting no submitting. Our underground is to take command sibe sebantwini comrades because you should understand ukuthi la eThekwini region eThekwini metro ngomkhandi ayikho iward no-ANC la. So kufuneka sibe sebantwini because ibona basinika imandate. IFP win a1 iDA win I think awu9 the rest umkhonto comrades at 211 watts. So usho ukuthi sine mandate yabantu engafuneki sivule igap manje kuyona. Previous before election bes campaigner every week funeka sibe u-time isithuna ke manje wali uMsholozi ebelwa phezulu sibanike i-confidence banike ithemba ngobani basinike ivoti labo. Comrades sibonile eMzumbe ukuthi apha umkhonto ucontest ngamakhansela kade amakhansela e-ANC la kwi-MK especially eThekwini region njengoba sikhona sikuvumelene thina la maqabane lokho. If la umuntu ethiwa resign u-ANC la uzomnika u-permanent job la hayi ngabe uzobe khansela futhi la sifuna nina contest ngani but futhi nawe usazothi uyanuka ngeke contest masazi uyanuka ngomkhonto bese labanye futhi uzazi awukwazi ube capable awukwazi ukufunda. That's not wrong. So kunika umsebenzi usebenze kodwa musungena ngala uzaza qualify because all of us will benefit kumkhonto. Basuyekeni umone sibe discipline amandla awethu no